mjeseci, evo 2019. je na 800 godina obilježavanja Srpske crkve iz Zretske i Humske eparhije. Ajde da pomenemo ove južne. Možda moramo podsjetiti na ugrožavanje te crkve u prošlosti. Jula mjeseca neznane godine. U Krajini je nastala presuda zetskog mitropolita Jeftimija, koji je skupa sa zborom, a ja vjerujem Hrama Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci, presuđivao u sporu žitelja Luštice. Ja ću citirati iz tog dokumenta koji je objavljen u 19. vijeku na sljedeći način. I ja im, mitropolit, sudih s zborom i dah im 12 kmeti da obnagu čija je baština. I kmeti je obnagoše jer je baština Ljumotić. I ja, mitropolit, s zborom Ljumotića blagoslovismo i zapisasmo njemu i njegove djece. I koga Bog izvoli sjesti na prestolje Zetskijem, da inja ne potvari. Pominju se ovdje u ovoj presudi mitropolita Jeftimija, dakle u 15. vijeku, kao svjedoci Radić Tutormić i Desaš Babunčić i Ostoja Mihajlović i Bogdan Mrkov. Dakle, ovdje prepoznajemo trojicu svjedoka sa područja Luštice i jednoga sa područja Krtola. Mitropolit Jeftimije je istorijska ličnost 15. vijeka, dakle zetski mitropolit Jeftimije. Despot Đurać Branković poveo ga s sobom 1441. u Dubrovnik. On je kasnije boravio u Budvi i negdje do 1. avgusta 1442. sjedio u tome mjestu kada pređe u prečistu Krajinsku. Dakle, pomenuli smo presudu na pergamentu, pisanu u Krajini, koja je mogla nastati poslije ljeta 1442. godine. Bila su to vremena buna i paljevina koje su pogodile ove krajeve do sredine 15. vijeka, a obilježena rasturanjem svih djelatnih efektiva i organizacije Srpske pravoslavne crkve u ovome bokeškom čvorištu. U dekretu Dužda iz maja 1455. poslatom providuru Bernardu naređuje se da se biskupu pruži sva pomoć da može srpsko pravoslavno sveštenstvo istrijebiti i da se protjeraju svi pravoslavni. Dakle, sa područja Metohije Prevlačke. Ovdje su čak nabrajane crkve iz sastava Svetomiholjske Lavle Nemanjićke, među njima Sveti Nikola u Luštici, pred kojim mi snimamo ovaj mali zapis. To je saborna crkva Sve Luštice, po predanju zasnovana 1111. godine. Ali još ranije, jula 1421. bio je izdat akt na temelju molbe Kotorske opštine o rasparčavanju zemlje Prevlačkog mitropolita. To je dakle vrijeme zatiranja i fizičkog uništenja sjedišta Zetske episkopije na Prevlaci. U njemu stoji u ovome aktu da se ima podijeliti Luštica i sve zemlje koje su pripadale Metohiji mitropolita Prevlačkoga. Tokom 1446. Kotorski biskup je dobio naredbu da protjera sve, stoji doslovno, slovenske sveštenike. U Dukalu Dužda od maja 1455. govori se o uspjesima biskupa Bernarda koji je preveo stotine u katoličku vjeru. Citiram još. Predviđaju se osobite mjere pa i izgon protiv jednoga kaluđera koji je ometao rad i njega ova Dukala naziva neprijateljem križa i katoličke vjere. Dokument pominje crkvu Svetoga Nikole u Luštici i crkvu Svetoga Luke, koja se naravno nalazi u Krtolima. Moguće je da je ovaj kaluđer koji se opira ovim naredbama djelovao i službovao upravo u crkvi Svetoga Nikole pred kojom se nalazimo. U Luštici u 4. deceniji 15. vijeka služio đakon Petar Milun. U sljedećem 16. vijeku vođen je veliki spor protiv sveštenika, citiram, srpskog obreda Brajana, koji je odbio da dozvoli fratru otoka Svete Marije da služi u crkvi Svetoga Luke u Krtolima. On je tvrdio da nikada fratri i drugi latinski sveštenici nisu služili u toj crkvi. Tvrdio je javno pred sudom. I pop Đuro, sin popa Vladislava iz Luštice, molim vas, sveštenik saborne crkve u Luštici Svetoga Nikole, pred kojom ovo snimamo, također je u sudskom procesu u Kotoru izjavio isto. Odbrana pravoslavlja popa Đura iz Luštice, pomislite u 16. vijeku,
bila je temeljita i iscrpna. Ona predstavlja primjer javne i uspješne odbrane bokeškog sveštenika od nasrtaja kotorskog biskupa koji je želio da na mala vrata ugradnjom drugog oltara uvede uniju. Još nešto kasnije, 1584. biskup Franjo Zupano kazuje o dvije crkve, Svetoga Nikole i nedovršene u gradnji Svetoga Jovana. Pominje popa Rada i da manji dio ovog kraja ispovijeda katoličku vjeru. Ovaj udar je, mora se to podsjetiti, došao malo poslije unionističkog sabora u Ferrari i Firenci koji je dovršen u Rimu. Na njemu je učestvovao tadašnji biskup Kotora Marin Contareno. On je ovom dijacezom upravljao upravo od 1429. do 1453. u kojem je periodu izvjesno uništeno sjedište Zetske eparhije na Prevlaci. On je imao potporu mletačkih vlasti, ali presudno kotorske vlastele i građanstva. Istaknuto je i mišljenje da je umnogome doprinio dizanju druge grbaljske bune. No, snimi smo ovaj mali video zapis ispred saborne krstoobrazne, a saborne crkve Svetoga Nikole na Luštici.